Rahmat. Эми алдыңыздарга канча жыл кызмат кылса дагы өмүрү эмгеги багланбаган, өмүрү эмгеги сиңбеген өкмөттөн экели мактоо баракчасын албаган, бирок биздин элдин арзуусуна арзыган сиздердин берген бааңыздар менен булар мамлекеттин эмес, сиздердин артисттериңиздер. Биз алдыңыздарга кайрадан Абдулда Иманкулов, Ырысбек Жантураевтерди кол чабуулар менен алдыңыздарга чакырып кол келиңиздер. Алмазжан. Жаңа жылыңыздар менен. Неме? Ырысбек. Абдулдаканы көрмөдүңбү? Жок, ошону издеп жүрөм мен да. Каягына басып кетип калдым мен. Сени кел. Ой, Абдулдака. Абдулдака. Ой, Абдулдака каягында жүр. Ким ей? Каяктасыз? Өлүп калбаганбы? Ой, ким? Мен Ырысбек, бияка келе бергин. Ey, kayısın itler ya. Jo, biri ит, biri küçük. Жок, келиң. Kanday. Жакшы, каякта жүрөсүз? Жақсыңар mı? Жакшы. Oy malades, gel kayaktan. Сиз менен учурашып коеюн деп, атайын сизди издеп жүрдүм эле жанатам. Oy malades, kanday жақсың mı? Жақшы, жақшы. Ay jür üstüge çay içeriz baş. Ana genecilikte oturabız. Vay eldim bari çay içip otursa sen anan bir yerde turup alganın kanday. Bir gengeç durayın da otur. Hey bazı aşağı çaydın üstünde ele gengeşe böyle bir şey. Yaktanla süreşeyle alalım para alsak. Mine sekret mi? Sekret dilemez bir Tışçılık öyle mi? kışçılık ile bir gengeç durayın dedim öyle. Otur çumunda yok da gönde. Жақсы mi? Жақсы özünüz kandaysız? Ha жақсы. Oturasın be. Ha жақсы. Üydeles mi? Batmay ata mı? Muna olmu ne yaka tıkılmaya atat ko? Yenci ben hareket mi? Karılık değil mi? Ne? Ne? Ne tıkıldı? Gel. Жақсы mı? Özünüz kanday. Kanday bala şakan жақсы mı? Rahmat aka, жақсы. Özünüz жаңы mı? Жақсы özünün dağı. Жеңімдер отыра mı? Gelin жақсы mı? Жақсы aka, жақсы. Құдаға şükür. Basa gelin demekçi kançan aldın. Koyun aka, biles koy özünüz. Ya bilgen demem bile tınar ökönün arkandan jürüp eseptep jürettik. Ben 3-cü, 4-cü olup kaldın. Hem özdürü gelip atar. Çıkan yok bu şol. O sana aytam da Rahman'ın arkasından gele tatlı dedim da. Hey, hayal dele gövele almaştıra verme. Hayal degen bari bir de ele olat. Bulardın toprağı bir ele yerden. Oşonda öyle oladı gene. Oşonda öyle. Almaştıran benim besbelezle. Özünüz kandaysız? Hem oturam Ha, жақсы. жақсы. Жеңемдер жақсы. Ha, жеңең Ha, жатат. жақсы. Bir жақшыға бар болып қалдым. Жеңем өкөңөр неберели болушушту деп болып қалдым, чын бай? Kuday buyurursa bulduk, жақсы. Olsun aka, olsun. Kuday but kılsın şunu dep koyup oturabız. О, да. Емем уағында барып сұрап, уағында барып көрімдік беріп көре албай қалдық әке. Тарынбай тұрасыз. Eştek emez. Hay жақсılıktın erteli geçecek dep koyat. Hazır versen de le olur tanımına. Болды, береміз әке, береміз. Жақсы. Үйделе отырады кесіңер да, жеңем Oy өкөңөр. anam mine kılavuz. Бабушка болып, дедушка болып еле отырып қалсыңар да. Жақсы. Ha, жақсы. Babuşka, deduşka. Дедушка болған қандай, жақсы ма екен әке? Yatan görü. Caman bolçu bilenin. Deduşka olgan жақсы eken adam. Tolka geçsinde babuşka menen jatıp aladı kesinde. Oşonsu var eken. Atak жақсы eken. Ем әке, возраст дем бұл. Возраст, hazır hem ошондой нерсе. Возраст demekçi. İmmine uşu bizim bozras zaman eken. Ya, неге әке? C kıyratı iş kıl albaysın. C iş kılbay jat albaysın. C pasobi albaysın. C pensi albaysın. Ni tuda ni suda momente kende. Ой, iş kılıp ne kılas? Hem boldu, жеңем менен жатың hem es alып. Жақшынақай болып, жеңем менен. Osa jengende ni tuda ni suda olup atpay bu. Неге? C gepremes, C gelinemez geliverdi. Menin yaşıma varganda erkek kişi hayalın menen eşteke menen işin çok öyle yiyeceksin de değil olup kalacaksın.
Sizdin dagı o çuvak acıday bolup, oyunuz buzulup gelatıptır ha. Ya. Şu ağacının oyun buzuk dep aytkanга bolboyt. Между прочим, şu ağacı en tuğra mesele kozgodu. Tura kıldı deysiz bak. En tuğra kıldı. Только takansa ketpey koydu da. Ha, oşonday bolup kaldı şimdi. Kalp aytkan menen bolup ayıldı aksakaldar bağırыбыз эле күтүп аттык чыны. Эми башта bir seken деп attık. Токтоп калды да. Oşa men de oylap kaldım da bu çuvak acıdagı mınday özüne işenbey kaldı okşoydu. Ошондой болот экен. Чубак ажы экөөбүздүн возрастыбызда ушундай болуп өзүң ишене албай калгансың. Болбосо билесиң батаңгары. Мына мындай жерге келгенде батаңгары. Беркил столдо отуруп алып, наркы столдогуну көз менен атканда, айсыз караңгыда бетине фонарик бергендей, коёндой гана калчылдап отурат эле го. А чоң отурган столдогулар алар биздики болчу да. Турасың. Murun mınday mesele de. Murunday. Tälken. Aytып atpayın ey. Murda mınday kayakta. Murda aytып atam go. Murda janagı деп. Hazır naborot. Hazır o şeyde oturup kalsan narkı stol emez. Berki stolda oturup çoğuşun büröğü bilen tanışıp kalsan kalçıldap kurkup ıstasında. Murda bir stolda oturganlar dışında olup kalganda korkup durat elekte kişi perejimay dedi. Getip kalbas eken. Ептеп гостиницага барса экен, гостиницага барса экен деп. Азыр наоборот. Антип таанышып калсаң отурасың ушу. Эми эмне болот? Murda mınday mesele ha. Только период болча силер. Аятаңар. Аны бир айтасың, бек айтасың. Айттым го кандай болгон. Жок ошо биз дагы ошо чекелерин көрүп калып, тынары көздө ошо сиздей, силердей болсо экен дечибиз да. Жакшы экен, жакшы экен. Ошондо дең анан. Жакшы. Неме? İlgerkini anı estetme bana. İlgerkini estetme. Жок, мындай эстегенде жаман болуп кетесиз азыр мындай отуруштарды көргөндө бир мындай жаман болуп кетсеңиз керек экен. Таң озру. Жаман болуп кеткенди айтасың да. Кадимкиде эле ыйлайм да. Каяктан айта калдым экен. Коюң ыйлабай. Adamdın ümiti kıyım bolot eken, hazır delegede estep, balkim gelip kalıştığı da elin arasından izleyiverin. Oy, kimdi izdeyiz? Kimdi izde otasın? O ilgerkilerdi de. Tadı ispalardı. Kayaktan tanısın, alar göp da. Kokus beni görüp kalsa, men bayağı dep gelevideydi. Boldu maka, ilavang. Boldu uyat. Kayaktan ayta kaldım. Hazır jengem gelip kalsa uyat bolabız ana. Siz ilap atsanızlar. Jengen kara jerge girsin jengen. Jengen izlebey жүрgөн jengen bele. İlgeri tenele izlebele жүрgön jengen da. Arkangan karşı kalbay, şahardı türe kıdırıp, gastilisadan gastilisa koybay, kayıs yerde jat degen üstünden barıp basa kalayın. Jengen hazır dele istey. Birok meni izlebey. Bir jaka jöneyip istep kalsan boldu. Erteden geçke özünün göynögünü özü tapmayız diye. Uşun erkin ersesi kalmadı. İzdegeni alan ilgereli aytçı. Sen hiç kendi bilbeysin de böyle. Hem uşuğa uyat bolboy üyüren valayın. Eldin bağırla içip çoğoydu bile dep. Cantalaşıp içi bile gel atam. Dağın hiç kendi bilbeysin diye. Ya hem hazır bardık ayalдар bayağı. Ayal kişi şunday bolot eken. Андай kılsanız da jakpayt, mындай kılsanız da jakpayt. Oy, jengem eç nerse emez. Jaş turup эле bizde aytsanız. Hazır эле men uyga barıp, geliniңiz менен çırtıldaşıp kettim. Nege? Bir настроениясы жок. Урушша кетип эле бир малда мен үйдөн кубалап чыкса болобу. Анан эмне кылышымды билбей бара турган жерим жок, анан Абдулда кишерге келди дегенден жанатан бери сизди издеп жүрөм да. Şu Abduldaке жақсы эле şu артисттердин арасынан ошол түшүнөт деп сизге айтып атам. Үйдөн кубалап чыгып койду. Ошон үчүн бетти сырып эле, уялбай эле үйүңүзгө барып мындай бир күн болсо да жатып кетейин деп сурайын дедим. Ya tangır. Ayalın özü kuup çıkıp koydu. Өзү кубалап атпайбы? Anday jakşı ayaldı kaydan tapın.
Жақсы аялда işte қуалап шықса жақсы болу. Жақсы да ятаңны. Неге bu? Қаншаға шықтың? 40'a жақында. Hazır sana üydümüne gerek var ya. Üydümüne gerek var. Üy kaçma üydü o 80-90'ga varganda dele salsan bolaveret. Mına bozurastaydı bozurast. Ketti kelbeyt. Ayağı var. Ay. Hey ilgeri biz sendey kurakta atayla üyden çıkıp geçiş için atayla vuruş çıkartçımız da. Özgür mü? Hep de vuruşmuş etti alıp üyden çıkıp gidip kaçıp gelmeyi yürütçümüz da. Göründen yerde bekilip izlep daha almasın da. Ay. Hazır kıcaşlar şu ayaldarga tizgin karmatıp ayaldarga baş kartıp koyup caman kıldın ardatan geri. Şu akırkı nastaşı çınık erkekler şu bistim pakeleğine toktop kalavı deyip korkum da. Yaylanayım bu da. Bir gün yatıp geteyim deyip geldim desin. Yaylanayım bu da. Ha kendi bilesin. Bir yıl yaşamayısın bu neyle. Bir yıl yaşamayısın. Yok hem cengemen tartınam de muyattı. Yok da. Cengemen ne tartınasın? Muyattı. Üydü akırı cengen salgan yok. Kurale mi? Nastayaşı çınığı erkek katarı haken özü saldı da. Yo ayağı var ki. Da bir çom değerde cengen. Ayağı. Vapşı da cengen kıtı anlattaka ya. Ay. Telefon tırıldı. Hazır koyatır bir çalıp Ya süreç alın. Kutukta atsa gerek de. Cengen. Alo? Alo, ey. Alo? Ey, өліп қалған жоқсың bu? Қайда жүрсің? Баятан бері іздеп таппай атам. Neme belgele çıkkam ne oldu tışçılık bu? Тыныштылық болбағанда міне соғыс шығып кетті дейсің бе? Ей, кеше 2-ден қалған тамақ бар екен. Жейсің бе же итке бере берейін бе? İtke carımısın bersen de carımısın bizge kaldırıp koysan bolu. Бізге дегенің қандай? Емне, мені да іштеген тұрасың ба? Yok geçeki tamaktı sen min işime gelen ha. Bir aka kişi gelip kalktır. Қандай кеше, ким? Hırıspek, Қайсы Рысбек? can töröyüp yukan. Ал емнеге келіптір? Міне, бұяқта боқ бар бекен. 8 üyle uğu vatadı. Oy cönele gelin çekiminen aytışa ketken eken. Anan keyin sisliğinizke bir günde olsa jatıp durayın degenden men hazır cengen aytayın деп attım hele. Міне, аны сенден башқа барар жері жоқ бекен. Барбайын ары досторнықына. Bu arak içpeydi, arak içpeyen kişi de dost bolçu böyle. Анча олды биретоло жашатып албайсың ба? Чакыр, нар жакта жүргөн үй жайы жок жүргөн бомждарды дагы. Yok, bu жаңеле çıkıptır, bomş bolele gali. Былжырабай кирчи үйгө. Тим эле гумандуу болуп кетет. Hazır. Kapı ol be uka. Ya düşünemem. Buna cengen bolvatattı. Düşünemem. Bolboso meni bilesin Ben ga. sizi bilem Bir o. yıl yaşasan Ben size bolu. hoşuna- Bilesin ga haken nastayaşı erkek ko bilesin. Эй, болбойсуң батыраак. Кайда жүрөсүң? Hazır. Qol şalar olsun. Abdulla İmanqulov, Rıspek Jantarayev.